ओहो काइले प्रपोज दे कोनबाय मने मने ভাল পাই আছা যদি প্ৰপোজ কৰিব পাৰে। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ চবৰে ভাল। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কি ভাবিছা পটাই লোৱা মোক? ওহো বন্ধুসকল, ইয়াত লিখিছে এতিয়ালৈ কিছ কৰি নোপোৱা ল'ৰা ছোৱালী কেইটাৰ মুখ কেইখন চাওক। বাহ, মুझे देख के मजा आ गया। স্কুল লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিছা কথা ছাৰ মোক মই কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহীখন ঘৰত থাকি আহিলে। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस और कोई काम है हम पे? रुको जरा सबर करो। হাতখন ডাঙা যদি কেতিয়াবা প্ৰথম বেঞ্চত বহি পৰীক্ষা দি পাইছা। ওহো চৌটো ফেব্ৰুৱাৰীত ফুল দিয়া দূৰৰ কথা, ফুলকবি দিয়াৰো মানুহ নাই। গজব বেজতি यार। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस और कोई काम है हम पे?